stuemotor, der ligger i den der, hva'? Det var her, jeg kom ud. Nu prøver jeg at køre den her vej, det tror jeg er nemmere. Som om der bor her. Jo. Ja. Got the seaplane starting on its way to Aarhus. So this is a bit of the harbor. We got the Queen's ship here, and then we got what's called Langelinje, and over here we got the Little Mermaid. They're around here. It's the old shipyard, Burma Wayne, across from the center of Copenhagen, all now being turned into recreation. This is the old Danish Navy establishments across from Copenhagen. Tivoli. Ja. Ja, nu kan jeg jo køre. Enten er denne her Amager Boulevard, eller også... Hvad er det for en telefon, du har på der? Det er jo også en Samsung. Er det også en Samsung? Ja. Den ridser i bækken, ikke visse, i bækken,